ko mayor, nakauban ako sa Congressman Bambi. Ang iyang ko, sa tinoon lang, most of my programs and plans din sa lungsod sa Tagumuan are actually patterned sa plans and programs of Governor and then Mayor Bambi, Governor Bambi, kung karoon sa iyang gahimuon sa Congress. Kasi dili na ako ikaulaw, uban akong gaawaton. Uban akong giimiri, uban akong giimiri. Dili na ako ikaulaw because wala ko nakita na gautan. Ang iyang mga plano, ang iyang mga damgo, nakahatag ng kaayuman sa mga katawhan. And that's what I want to do. I want to serve our people well, as much as well as he has, and he is serving our people. Hangtod, mahimo kong mayor, given the chance na mahimo kong mayor, awaton paghihapon na ako ang mga kamahan, awaton paghihapon na ako si Congressman Bambi. Tungod sa ilang gipaghimo, tungod sa iyang gipangimo makaayuhan sa atong probinsya, sa kadaghan na iyang natabangan, ug sa napalambot niya sa ilang ang lungsod sa Tagumuan, ang probinsya ug karon ang segundo distrito. 2025 was bittersweet for us. We lost our mom. Namatay ang among mommy. No amount of preparation yung among gihimo in the span of 1 month nga na-prepare ni pagkawala sa among mommy. Until now, we are still trying to cope, we are still trying to grasp the reality na wala na ang among mommy. When we learned na namatay ang among mommy, naglar kami tulong sa Manila. Dinakita namin ang lawas sa among mommy. Nag-ano pa ako, nag-joke pa ako, kabalo ko, tigulang naman ta. Tigulang na si Manong, bata pa ko. We have achieved a lot. Nagdaka naman kami na nga we are of age, na independent na may, but kabalo ka manong, maskin pag-ingon-ani ng atong edad, dili pag-ihapon ko ready, or dili pag-ihapon ta ready na mawala si Mami, because he has been our guiding light and support. But looking back, looking at it now, Manong, Evie, siguro Daddy is so proud. Mommy is so proud, not because of the achievements that we have, not because of what we have done and what atong nangahimo nga serbisyo sa mga katawhan. But mas proud siguro si Mommy at si Daddy na nakita at nila na our bond is very strong and it has become stronger as siblings. Sabot na sa pagkawala ni Mommy at ni Daddy. I think mauna ang greatest dream ni Daddy at ni Mommy na though wala na sila, dili mabulag, dili mahuyang, ug mas mo stronger ang atong bond. And since the death of Mommy, mauna ang atong nakita, mauna ang atong nahimo. Our bond as siblings have become stronger. This is far greater. This is far greater than the achievement that we have sa atong mga trabaho. I think that's the dream and aspirations of our mom. Tinawag sa LED, no? Manong as a brother, he has become our glue. Siya ang gauban, siya ang nag-glue sa amo sa family, labi na sa among mga igsuon. As a sister, Manong, with Evie and Tisha, we are very, very proud of you, and we are very thankful of the things that you have done in public service, and we are very grateful and thankful for the things that you have done in our family, sukad pa sa pagkamatay ni Daddy. We are very grateful for your patience, for your understanding, na kanunay ka nagalantaw sa kaayuhan sa imong mga buutan na igsuon. Kanunay ka nagalantaw. Kana is you as a brother, nag-radiate na siya sa imong as persona, sa imong pagka-public servant. If you can see, he is trying to unite, to glue people together. Ang iyang persona as a brother, mauna siya gihapon, ang iyang gidala, isip sa ka-public servant. Ingon ana gihapon ang among amahan si Mayor Duboy. What he
siya sa iyang public service. And that's Mano. That's why I am very thankful and fortunate that I have a brother, as a sister, we are very proud. As a fellow public servant, dili ko muundang og pagpasalamat nga sa pagkahimo namton mayor sa lungsod sa Tagumuan, natagaan ko og kaabag, nakauban ko sa akong magulang sa pagpanerbisyo sa among lungsod. Dako kaayong iyang tabang sa ako. Dako kaayong iyang tabang sa amo diri sa lungsod sa Tagumuan. Nakita na ko ang iyang pagpaningkamot. Kung mao kanunay, no, ang iyang quality of service, mao kanunay ang akong ginaawat. Yes, no, as a daughter of Mayor Dunggoy, as a sister of Congressman Bambi, it is actually a blessing. Pero it is also dako o grabe kabugat na pressure ko. Kay kanunay nila ginaingon, anak na ni Dunggoy, manghod na siya ni Bambi. So I have to somehow live up to what he has done and what he will do in the future. Pero kabalo ko, no, I might not be able to do what he did, or I might not be able to do what he can do. Pero kabalo ko, no, na doing my best and doing everything I can para sa mga katauhan, pagpakita na ako na kamot, I know na this is still, no, a true public service na wala ko nagpamaya, wala ko, no, nagdinuang sa akong trabaho. That's why, as I welcome you all to our 7th Cantago Festival, and the core 4 of Congressman Bambi, nakita na nato yung achievement, nakita na nato yung accomplishment. But here, na ang tao, kataliwala, sa nakita na sa kadaghanan ang iyang pinuha, mutindog gihapon sa atong atubangan para iyang iyagyag, iyang isaysay, unsay iyang nahimo, unsay iyang plano. Ana ay tao nga taliwala sa bashing, taliwala sa pagpandaot, taliwala sa tanan negative things nga gisulti bahin kaniya kanunay gihapon ang kamot nakibisog nga makiaway dito sa kauluhan para lang magdala og kaayuhan. And I believe, not as a sister, but also as a fellow public servant, kani iyang ipadayon, kani iyang paningkamutan para lang na maserbisyuhan o tarong ang atong mga katawhan diri sa Misamis Oriental, ang atong mga katawhan sa lungsod sa Tagumuan. Again, I welcome you all to the 7th Cantago Festival and the Core 4 of Deputy Speaker, Congressman Bambi Emmanuel. Daghang salamat ug maayong buntag kanako. Thank you very much to the local chief executive of the municipality of Tagumuan, Mayor Attorney Nadia B. Emmanuel Elipe. And now, ladies and gentlemen, for his 4th congressional report, let us all welcome ang rason nga nung kita mapasgar buong makayon na kung taga-Mismor ka, secure ka, our Deputy Speaker, Bambi Emmanuel. Thank you very much. Please be seated. I'll try to make this as short as possible. Bubuo na ko kay ganyan na ba ang dome nato sa lungsod sa Taguluan. Ug mabot galing ang udto, musipa pod ang kainit. Mingko, as much as possible, we have to start by 8:30 when we have at least 60% of attendance. We have to start as much as possible. I'll not make this long. Again, allow me first to recognize people who have joined us even if today is their birthday. Let me start with happy birthday, former Vice Mayor of Consihal Caron Robinson Sabio. Ayaw, tingdo sulaw dari sulaw. Happy birthday! Barangay Captain Maribel Rebanio from the city of Cagayan de Oro. And many others, actually, dagan kay ang birthday for
for the month, but I apologize. I'm not gonna mention all of it. Tuguti sa kadyot, magkapanyugbo po magkapantahod. Ang tinuod, wala nang may plano na mag-congressional report ikaupat. Ako personally, wala ko'y plano. Sa hinungdan, sa rason, sa kadagan nga hagit nga giatubang sa akong distrito para sa tuig 2026 na suwayan nako nga magpatpat. Then, I called Mayor Nadia, I asked Kagawad TV, I asked my elder sister, Doc Tisha, and told them on what happened to our programs for 2026. I've been thankful that, as I have said, that we were brought up well by our parents and our uncles, that whatever the consequences, people should must be told the truth para sa ilang pondo o kahimtang sa lalawigan sa Misamis Oriental. Lamat po ko pasiuna sa tanan HOR and CMT staff, which I hope that I'll be able to thank you earlier. To start with, mayong buntag, dagang kayong salamat, Reverend Father Pipoy Kabatingan, and ang iba nato karon didi, Reverend Father Ruth Dibelos. Dagan kayong salamat sa Misamis Oriental Leaders for Transformation. Pagpangulo din ni Bishop Christian, niya si Pastor Eddie, Pastor Jerome, Pastor Donna, ug mga igsoon nato nga mga Muslim. Assalamualaikum, salamat kayo, Mr. Abdul Muhammad, Abdul Galman, and Al Yasir Yasin. O sa mga igsoon tang mga lumad, maayad kayo na buntag sa pagpangulo ni Ray. Pagtahod po mga igsoon, sa atong mga kabangikan sa nagkadayang buhatan sa nasyonal, di na nako sampiton tanan, pero kabalo mo, kabalutang tanan, ang hari-hari nato ang debdeb. Sumuna niya ang atong hari-hari karon sa regional offices. RD Carino, Popop, thank you, kayo. Tanan na niya, sa regional offices, pati kita malangan. And of course, like to thank our congressmen and congressman who had always been a partner in the House of Representatives. Baguhay Milabay, he was chosen, elected as the chairman sa committee sa ICT, and very recently, he was again elected as an AML. Nganong dako nga butang, kay sa Kongreso, dili unta na may tabo. When you're an AML or DML, you cannot anymore be a chairman of a committee. When you're a chairman of a committee, you cannot anymore be an assistant majority or deputy majority. Pero tungod sa kalantip sa labutan, he was able to get 2 for the islands of Mindanao. That is Congressman Lourdan Suwan. Brother, thank you very much and congratulations and good luck sa mas daghan nga trabaho tungod sa imong mga posisyon nga gikuptan. We also have, of course, our governor, who had always been a partner in public service, and hopefully I'll be able to thank him properly later. Our governor, ang tawag na ko, Lusyutan, Governor Peter Senior Pedro Onabia, ang atong mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan sa pagpangulo, sa ganina pag-abot ko, ako ramay nailad, ano nga ako ramay nagbarong, ako na nagpulo naman mo. Naabay po niya si Mayor Dennis Nawa, ingones Dennis, muli mahatag sa Corcaron. Vice Governor Dijag Melais. We also have board members, Isaiah Emano. Actually, I have a list here. Ako lang yung pag-ambag. Board member, Pangking Akain. Board member, Mary Kate Temple. Board member, Dexter Yasay. And Nancy. Salamat kayo sa pag-represent sa uban programs na dili ko makaabot in town. Pag-minyo na, itiguang na ta. And like to thank, recognize also mayors present, headed by Mayor
Jay Bago. We have here Mayor Nantes Salvalion from the Municipality of Claveria. Mayor, salamat kayo. Mayor Edgar Lignes. Ngayon na ba siya ko nakita likod permisi ang alubihit niya ako kunang bodyguard. Kaya na niya. Kulat ayor. And Mayor Emmanuel Hamis, Mayor Maynard Sofocado sa Libertad, ang Dalaga, Mayor Gagay Akain sa Initaw, Mayor Dennis Roa, Mayor Charlie Buhisan, and of course, from the city of Igoog, Mayor Eric Canyosa, Mayor Marian Chan, no, nga mas mayo pa kandunato nga nagmayor sa lungsod sa Medina. Mayor Kendi, di ko musulti, kinapapa din di ko musulti, basta na niya, kawayan mo. Thank you very much for joining us and thank you for allowing us to use ang imong gym every time na natay buhaton nga payout. Salamat kayo, we've done it twice already. Mayor Isaiah Dan Lusterio, salamat kayo, unang pinakabatalon ng Playboy po sa mga mayores. And of course, we recognize also Vice Mayors present. Sa sangguniang panglungsod, sangguniang bayan, apit na lang ako palihog pati kita madugay. From the Municipality of Libertad, Vice Mayor Sharon Baliangan, Vice Mayor Ascuna, Vice Mayor Estor, Vice Mayor Lando, Vice Mayor Estrada, Vice Mayor Akot, Gugoy, Vice Mayor Gugoy, Vice Mayor Alan, Vice Mayor Bobby, Vice Mayor Roger Lim, Vice Mayor Panulaya, Vice Mayor Michelle Abaw, Vice Mayor Bernard Buhisan, and Vice Mayor Paulo Magallanes. Also, we recognize, paspason na lang ni ang atong mga SK Chairman, Chairwomen sa lungsod sa Claveria sa pagpangulo ni ABC President Kagawad ang Elita Salvalion and SK Federated President Kagawad Una Isabel Baldon. Sa lungsod sa Taguluan, salamat kay mga kapitan, Pangulo ni Erno Ragandang and SK Bien Rafael Alena. Upol, salamat kayo ABC President Nilda Zafra, uban sa kapitan, and of course SK Chairman John Eric Kagalawan. Sa El Salvador, salamat Kapitan Rabuyang, mga kapitan, sa imong pagpangulo o kagawad Kabule atong SK. For alubihit, Idol, salamat Joel Abriol sa pagdala sa imong mga kapitan uban ni kagawad Kirby Undaya ang atong SK Fed. Sa Lagindingan, salamat kayo Celso Kapitan ABC President Celso Hugo uban sa atong ABC President, and Tagum, salamat kay Julian Andrew Mugot atong SK Federation President and Kapitan Tagarda ABC President. Libertad, salamat kayo Kapitan Kagawad Bungalos uban pod ni SK Eliana. Initaw, salamat kayo pong uban sa imong mga kapitan and SK Akain. Sa Naawan, salamat kayo atong pa sa pag-uban Kagawad Ike Suyo and SK Chair Gabe. Mantikaw, salamat kayo ABC President ug mga kapitan, Pangulo ni Ricky Ramos ug ni Kagawad Giselle Balansag atong SK Federated President. Sa atong mga padayon interim presidents, salamat kayo. To our men and women in uniform, thank you very much for joining us. I know there will be challenges, especially with all the events that's coming to Taguluan. Sa atong mga kauban sa media, kaniadto tribe, radyo, TV, ug dyaryo, karon quad, apil ang atong social media. But one thing, to those members in the media who have joined us today, karon, for the last couple of years, wala man nagsusama ang atong baruganan prinsipyo. Sometimes, I am even misquoted. Pero ako ba mong ipakauwawan? Ako ba mong ipansumbok? Wala. Kaya nagtuo ko nga bisan og lahi ang inyong interpretasyon. Yugbuan pagyapon sama sa pulong ni Dongkoy Himano ang mga membro sa prensa. Wa ko sukad nagpakauwaw, wa ko sukad ibastos mo sa kahanginan. Sa tanan nga miduyog og miuban, engko how I wish that I will be able to deliver something that's wonderful.
There will be wonderful things. There are also things I hope that you will be able to understand. Sama sa naandan na start, kay kanunay man from Core 1, Core 2, Core 3, ang tulog ka hugna kutong sa gobyerno. Iko ang ehekutibo, lehislatibo, apil ang hudikatura. Ang ehekutibo, presidente, gobernador, mayor, kapitan. Lehislatibo kami, mga kong senado, kongreso, apil sangguniang panglalawigan, apil sangguniang bayan, sangguniang panglunsod, ug sangguniang barangay. Ang pangutana na kanunay, kinsa gani labaw sa tanan? Walay labaw. Tawagan na po equal pariharami o katungdanan. Section 1 of the 1987 Constitution says, the legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines, which shall consist of a Senate and the House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative referendum. Nganong ako ning balik-balik kayo sahay pait. Pag moingon kongreso, abi nato congressman permi. Dinira na sa ato sa pulo sa Mindanao nga kung moingon kag kongreso RD Culaw. Pag ingon kag kongreso diri sa ato, congressman. Pag ingon kag senado, senador. Sa kauluhan, pag moingon og kongreso, duha na kongreso o senado. Ingon sila na lower house o upper house. Wala sa konstitusyon kung equal ang kongreso o ang senado. Pariha o kahom. Mga igsoon, ang unang gabayan trabaho sa kongreso ang pagpanday o balaod. Kung mahinumdom kamo, milabay nga kongreso, 19 Congress, napili ta chairman sa Committee on Mindanao Affairs kung naglangkob sa komitiba sa halos tanan isla, probinsya, dakbayan sa pulo sa Mindanao. Nahimo po ng membro gani sa upat ka nahimo ng vice chairman sa upat ka komitiba ug 12 ka komitiba ainta na membro. That was 19. Ug karon sa ika-20th, ika-20 na kongreso, natagaan taglain tahas o gisaligan ta nga mahimong Deputy Speaker adtong Agosto 11 tuig sa 2025. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect as Deputy Speaker Representative Evgeny Vicente B. Emano. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Kung kani adto membro ta o usa chairman sa usa ka komitiba, vice chair sa upat na pulo karon masayon ang trabaho. Kay membro na ta sa 66 ex officio sa standing committee iahak na gyud ni saon 15 ka special committee kat upat ka ad hoc 85 kagawad ang inyong chairmanship usa duha sangguniang bayan SP duha tulo upat pinakadagan ako 85 dili diaw gani unsa day trabaho tuod sa deputy speaker ang sa rule 5 sa rule 5 sa House of Representatives adopted nato nga rule book ingon the deputy speaker to assume the duties and powers of the speaker when so chosen by the majority vote or allot among themselves. D. To preside over session even when, if present, the speaker does not preside, so on and so forth.
and F, ingon, to perform such duties and functions as may be assigned or delegated by the Speaker. Para sa yun masabot, dinhi karon sa lungsod sa Taguluan, Mayor Nadia Elipe. Daw kung si Mayor Nadia ang bitahon sa kauluhan kay naay kalihukan, kinsa man ang mag-OIC, automatic ang atong BC Mayor kung sulod sa tulog ka adlaw, don't want to be technical about it, mulingkod si Vice Mayor Lando Seno. Karon, kay si Lando naglingkod man isip Mayor, kinsay mulingkod sa inyo mag-preside? Unsay ingon? Magpili ang sangguniang bayan kung kinsay mag-preside isip Vice Mayor. Muna ang trabaho namo Deputy Speaker. Para sa kapitan, unsaon para masayon masabot. Para masayon masabot sa kapitan. Sa amo diri barangay poblasyon, ang kapitan namo si Kapitan Prince Omar Imano. Kung si Kapitan Omar ipatawag sa Cagayan sa regional offices, kinsa man mag-preside karon sa sangguniang barangay session. Again, ang atong mga kagawad sa barangay SK Appeal, IP kung naa or unsang representation, magpili para mooy mag-preside sa maong session. Ang Deputy Speaker, dili susama kaniadto, Lunes, Martes, Merkules session, makauli ko Huwebes, Biyernes sa inyong kalihukan. Karon, munang kahintang sa akong schedule. Labihan kaayo kapait. Puno, di pa galing moabot ang adlaw, di pa mubot ang bulan hangtod sa sunod bulan. Puno na ang schedule. Ngani, mangayo kong pasaylo, naya tong mga kapitan, kagawad, even sa regional offices, sir, na magpadala mo imbitasyon sa inyong kalihukan nga dili ko makaadtuin ko. Sa una sa yun, RDPOP, makaapil ba akong RDC? O sa ilang ganan ng regional officers nga na ako, kaya makita ko silang attendance. Pero kaniya to Monday, Tuesday, Wednesday, makaulit mo ko Thursday. Karon, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, makaulit ko sa Sabado. Balik na po Domingo para sa sesyon. Dagan ka imbitasyon sa kapitan, pista, regional officers, and many other. Nawa na ko nakalto. In fact, isa sa di ko, ug dili na ko yun kanunay dimtan. Kung naay mamatay, kapanikamot kong mubisita, di na gani ko pagkaadto bisan patay tungod sa kadaghan nga ginbuhaton. Namat na lang ko kayo kang Mayor Nadia Ibi, sa kang Nancy, and of course sa CMP na inyong girepresentahan ang atong opisina. And to the regional offices, Kapitan, Kagawad, Mayor, salamat kaayo na kung bisan o wala ko dito, mainiton kayo ang inyong pagdawat sa akong mga representante. When they come back and report, they ask and tell me, Sir, Kong, DS, dito ako'y nag-represent and mainiton kayo ang dawat sa regional offices. Salamat kaayo. Now, unsa na yung trabaho sa congressman? Dili ang deputy speaker. Of course, ang pagpanday ng yun unta o balaod. Tuguti ko makausa. I mentioned this, core 1, core 2, core 3 ang pagkuhat sa balaod. Let's start by, una, we file the bill. Second, muagi siya of first reading sa plenary. Muadto din siya, kanabitaw siya impeachment karon. Ano na yung muagi sa rules? Gikan sa plenary, ilabay din na dito sa committee, muagi sa committee sa rules, ang rules din magpili kung asa haom. Pariyaan kung ang isgutanan bahin sa katalagman, dili man pwede ihatag dito na to sa committee ba, sa pangbuhis, ilan ang pilion. After sa pag-forward sa committee, wato din sa second reading. Pag-abot sa second reading, ayan dayon ubalik sa plenary for third and final reading o pariha ang proseso ana sa Senado first, second, and third reading. Unsa ka sayon magbuhat og balaod? Unsa ka sayon? Sayon kayo?
Kongreso. Sayon kayo, ini lang, sample. Kuyamis, declaration lang sa Kuyamos Festival sa Misamis Oriental. Timeline na, paspason na ko kayo. First, nag-file na September 8 sa Kuyamis. House Bill 4613, nabasa sa plenaryo September 13, 2022. Na-endorse sa second reading Oktubre na sa 2022. Nabasa siya second reading Disyembre na 2022. Na-approve siya sa Disyembre 2022. Third reading na yun sa 2023. Kongreso pa lang isa na katuig. Okay. Gitransmit na yun sa Senate, Senado. Gumaging first, second, third reading. January 24, 2023, na-submit sa Senado. Nag-aging first reading, Pebrero na sa tuig 2023. May ganing na-approve siya Pebrero 14 sa 2025. Na-approve sa third reading June 3. Paghuman na transmit na sa opisina sa Presidente o 2025, dayon aya pa siya na imong Akta Republika 12275. Tanawa gani, deklarasyon lang sa Kuyamis. Tulong ka tuig. Deklarasyon lang sa Kuyamis. Tulong na ka tuig. Aya maka o ang balaod nun buhaton nagahisgot og buhis, pangwarta nga kitaon sa gobyerno o baka pagtaas o pag-ubos sa balay nun, mas taas nga prosesong agian. Dili tiaw muna kung kining inyong kantako tagnipa Mayor Lignes, tubig nga festival ninyo Mayor Dennis. Kung gusto ninyo matagaan ang deklarasyon, official festival, we have to start as early as possible. Kay tulong ka tuig deklarasyon. That's a local bill lang mga isuon. On House Bills and Resolution 2019 Congress, we were able to author 273, co-author 48, and karon, unong palang kabulan, we were already able to author 25 and 70 co-authored bills. Pero mas daghan yun ang balaod ni Congressman Lurdan kay naman kung siya coach, si Congressman Benjo. Muna sila mas daghan kay ilang bill, kong bench. Unsay tipik sa atong na-file, paspason nato ni House Bill 04653. Ang titulo, an act establishing the framework strategy for the blue economy, creating the Blue Economy Council and for other purposes. Gifile nato sa 19th Congress, wala maapas, gifile nato karon sa 20th Congress. Unsang balaod? Pagpanalipod sa kadagatan, blue economy, blue nga dagat, blue economy. Apil ang pagpanalipod sa mangingisda and hopefully apil ang West Philippine Seas. House Bill 06636, an act institutionalizing the assistance of AICs, so on and so forth. Nanuman sa DSWD, tungod kay, ingon mo, kung duol sa dughan, dako. Kung layo sa dughan, gamay ang pondo ihatag. When you institutionalize, nanay taripa, nanay case rate, kung muni nga kaso, o muni ihatag, kung patay, complete, Luzon, Visayas, Mindanao, depende sa kaso. And hopefully, kanang mga gabon-gabon sa inyong una-una, matagaan unta og katinawan. Kini, this is very important. House Bill 06116, an act strengthening disaster response capacity in Mindanao through the establishment of the Mindanao Disaster Resilient Resource Center and so on and so forth. Kanong importante kay naa na yuta sa lunukan. Nganong Bukidnon tungod kay gawas nga yuta na sa DSWD, naa ang Bukidnon sa part Central Mindanao tunga sa Mindanao. Nganong importante kay kung moabot ang dako nga katalagman, kung hinabang ang hisgutan, ang makarga nga food packs gikan sa kauluhan, mukabat lang og 6,000 kabuok. Muray isa nga naay disaster center. Visayas, kung ikargang barko, kung maayo ang panahon,
mukarga lang og 60,000 ka food packs. Ang kinahanglan sa pulo sa Mindanao naaunta kay pondo nga 600,000 ka food packs kung asa sa unom ka rehiyon nga dunay katalagman mahimong marespondihan nga dili gutmon ang katawhan. Nakakuha unta mi ani 500. Ibanan na sa daang butuan. Wala ibali nila. And of course, I'm so happy that Congressman Jordan led and filed this bill. House Bill 3589, an act creating the Metropolitan Cagayan de Oro Development Authority, defining its power functions and providing funds therefore. Kanang imong gidamgog yun nga Metro Cagayan, which will have benefits, hiniusang pagsulbad sa traffic, hiniusang pagsulbad sa baha, hiniusa ang pagpaningkamot nga makayo ang kahimtang sa atong ekonomiya. Pero tipik ani, napoy nakaingon sa konstitusyon sa 1987, Article 7. The President, Section 23, shall address Congress at the opening of its regular session. He may also appear at any other time. Section 22, kini. The President shall submit to Congress within 30 days. Importante din sa SONA, dili lang ang iyang himo, dili lang ang iyang himuon kung pilay iyang idusok ng budget sa Pilipinas 30 days from the opening of every regular session and so on and so forth. So, niyatong Hulyo 28, nag-State of the Nation address ang atong presidente. Indot kayo, congressman, uban niyang asawa, congresswoman, uban niyang bana. Ako tao, pero yung may igsoon ako madaog-daog, iahak, hindi kayo. May mabitbit na eh. But the neighbor na ako may igsoon had always been supporting us. Now, what happened to the budget deliberation? Kani, klaro kayo. Walang kong microphone ako ni. Ayun lang. Okay. Pag sugod sa budget, ang ihatag sa among nga libro, NEP, dako lagi kay nako. Dako lagi na DS, inani kadako yun ang budget sa Intero Pilipinas National Expenditure Program. Pagpasa sa Kongreso ana, muna na among paklion. Kani, ipasa Oktubre 13, Agosto 13. Muna among paklion. Unsay plano nila sa Pilipinas? Unsay plano sa distrito na to, brother. Di ba mo magindi? Atong bread and butter kompensyo. Paghuman, nga matuki namo kung malabang na sa Kongreso ang tawag ani HGAB na, House of Representatives General Appropriations Bill. Kay paingon man siya balaod, Akta Republika, so bill siya, proposal, murag kuyamis, bill magsugod. Paghuman sa Kongreso, kani Disyembre 9, ipasa nila namo dito sa Senado. Paghuman sa Senado, muagi day BICAM. Kano zaman muagi BICAM? Muagi BICAM kung naay magkasinabot ang Kongreso o Senado. Pag mahuman sa BICAM, i-ratify na mo sa Kongreso o Senado, ipasa sa Presidente. Kung dili niya ibito, pirmahan din na niya, mahimo din na nagaa kung General Appropriations Act. Mo na din na ang mahimo nato nga balaod. Pero naay mga in-between ani. Gikan sa NEP, paingon sa HGAB, naganda sila gitawag nga parliamentary inter-up consultation by party. Para dili mataas ang debate dinhi, ipatubang kag mga sekretary para katong mga parokyal problema sa imong distrito, pwede na matagaan og tubag para dili na ka mangutana para mas dali mapasa ang budget sa Senado. Napay gitawag anak nato nga party consultation. So muna ang inatibukan nga proseso sa budget appeal gikan hangtod sa Senado. Ang unsay pinakasikat karon panahon sa budget? Say pinakada sayon.
Apo kay karon balita. Ang pinakasayon, wapo balita karon RDs, Kap, Yor, Gob. Ang pinakasikat karon insertion. Atay, di ba? Insertion / amendment. Unang pinakasayon karon kaayo. Ang pangutana manggod, karon sa diya kahitabo ang insertion. Karon sa mahitabo ang amendment. Apil mo ani PD Abanales. Kana imong dalan diya sa PHQ insertion na. Yeah. I'm not kidding. Ako, you know, I just want to tell you the reality. It's up to you to judge. Kani, NEP ipasa Agosto 13. Gihuman na mo Oktubre 13. Di ba? Oktubre pa. Nobyembre, Disyembre. Usay makasuroy ko dinhi nga area sa inyong barangay mag-turnover groundbreaking. Usay inyong buhaton, kapitan. Di ba? Academe na binaog ang teachers. Pag abot sa turnover sa project, na dito mga principal, dalaog, dala. Resolution. Ang turnover barangay poblasyon lang sa Department Health Association sa Taguluan, Dr. Villanueva, thank you very much. Kung sa'yo na itabo, bisan o dili ka barangay, lain barangay mo abot, hatag resolution. Kung saan ba ko ingon? Umanang budget hearing sa Congress, wala ko'y labot, ibalik sa tuig na po. Nana ko isulti gusto ninyo? Paghatag sa isang gunihang bayan, resolution, kung katupamang kung NEP, wala pa naguba ang tulay. Tawbi ginaguba, katupang bagyo. Kinahanglan ni priority kay maguba ang tulay. Di ba, Mayor Dennis, ang flood control. Problema kayo, yung ka. Kung sa may akong buhaton, Mayor Dennis, problemahan na dito sa Manila. Kung ano ko mahimuan na kayo man ang budget sa Congress. Kung sa akong buhaton, natural, akong dalon. Humanaman ni sa Kongreso. What ko speaker? Pag ato na ko sa naawa na ay tulay nga kinanglan ayuhon. Pwede ba nga ato ning ihatag, pag turnover gihatag ni Mayor sa ako? Siya okay ko. Pangutana ang Senate. Pag musugot ang Senado, nga mag-ayuhon una imong flood control or tulay yor, ilda din ang ibutang sa budget. Mauday na ang gitawag nga insertion o amendment. Ang pangutana, dautan ba ang insertion o dili? Dautan dili. Sa uban, pasin, sige. Dautan maka-insertion. Biga, lugait, covered court. Ipangayon ni Mayor, humanang budget hearing. Amendment insertion. Lugait public market. Mantikaw public market. Dalan, paingon sa Bolyok, Mahanggob Water Park, Loy. Terminal sa Initaw, Mayor Gagay. Kalang classroom sa Ulab. Kanang water system sa Tubahon. Kanang nakahayag sa barangay Lanaw. Paingon sa Nagindingan. Kanang dalan sa Dulong. Kanang dalan, Brother Sir Knight, Mayor Emmy, sa Tugasnon, nga hot spring. That's an amendment. Skills training sa Taguluan Community College na among gi-turn over atong Martes na nakatabang kay ang TCC gismil na kabuk ang estudyante di na maigo sa classroom. Dr. Bench, St. Paul Hospital. That's an amendment. PD, kanandalan na to sa PNP. That's an amendment. That's an insertion / amendment. Kanang dalan sa Barangay Rizal, kayo sa Barangay Naplanan, Mayor. Insertion na, amendment. Kanang dalan sa saan? That's an insertion.
That's amendment. Tawagan niya ang nagpasalamat ay nakabenepisyo. Bubo lang. Makakulit ng natin yung mga activities, stay at home, sa mga talunay at pagnanakaw sa kaayuhan sa katawgan ng isang exponential. Kami din sa mga organisasyon ng pagkukulang sa mga kami ng kasi ako kami sa salamat puso ng magkaroon siya ito mga Salamat din no, lagyan ko ng mga tanong kay Congressman, kay useful kayo siya. Kami mag-work na ito magulang kay aside sa basketball lang talagang tayo makita po din ng mga function. For example, sa pagpunod ng mga activities na mo, natin naman sa SK and sa pag-isip. Sa kumpanya ng mga taga-barangay, natin sa mga salamat kayo sa Congressman Mamili na okay, makinagalan na rin sa mga pagkakon. Nakikita kayo din na yan ay sa mga project para nakikita yun sa mga pagkakon na support tayo si Congressman sa ila. Salamat kay ko nga. Salamat nga siya na gobernador sa unang panahon, na congressman siya. Nako, kay siya katabang sa barangay Tubahon, kay tagaan niya o panubig. Tama ni kang congressman nga giayon niya among dalan kay dako na kay kausaban namo panginabuhi din him sa daghan kay salamat congressman. Pinanggaluan, Congressman. So, dahaking salamat sa imong paghatag sa imong mga proyekto sa akong lugar nga sabi sa imong natagan ko. Proyekto nining kadalanan na amo sa una gidamgo lang pero karon nagpuma na. Ako kaya mo pasalamat Congressman Pangkimano dahil sa suga na ibinigay niya sa amin. Ikaw ang liwanag na ating barangay. Ako yung sahihan, hindi kung salamat din kayo naman kasama kayo ng produkto ang nakakadang kung kailangan kanta sa mga manuwas o ganyan ng produkto sa pagpangyayari sa dalawang produkto. Kaya may salamat po. So, nagpasalamat po niya sa... Anyway, yeah. Those were the people who actually benefited from the programs that they call, or they say it's evil. They say it's wrong. Those were the people who were able to benefit. Now, I ask again, ang insertion/amendment dautan ba? Kayong dautan undang nata. O insert o amend. Ang insertion, suble, dautan ba? Kay pait no? Pait yun. Kami may kadadlaw batikuson. Ang insertion, dautan lang kung dili i-implement pag-ayo. Ang insertion dautan kung ghost kaluoy sa Dios walay bisan usa ka ghost nato dinhi nga proyekto sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental di tamo pakauwawan. We fought for 2026 budget. Believe me, RD. Di na ko kauli. Dagan din ako adtuan nga imbitasyon, dagan patay wa nako magbisitay birthday sa akong mga minahal sa kinabuhi. Di nako makaadto kay nakig-away ko para sa inyo sa kongreso sa atong budget. Pero unsay nahitabo? May nang masayod mo. The sad truth sa nahitabo sa atong budget. Asa magsugod? NEP, di ba? Ipasa sa presidente. Ang NEP, pagpasa sa ato sa 20 August 13, ang atong budget nag-reflect 3.5 billion for 2nd district.
Pagtanaw na ako, paghimay, uban sa opisina sa House of Representatives, nakurat kay ni kay gamay og daghan projects, flagship projects nga walay pondo. We fought for it in the House of Representatives. Paghuman sa HGAB, Bob, nadungagan na imong 6.5 billion. Pero grabe, sunggo ka sa pagtinagalog, sunggo kang in English, pero we have to fight for the district. Pag-abot sa Senado, wa man sila kaila modir, wa man sila kaila sa mga dalan nga gibuhat para sa pulo sa Mindanao, na minusan o nakulangan ta na imong 5.5 billion na langgong. Vice ko, brother, basig na imong sobra, maayo, hindi. Congressman Sungan. Paghuman, di ba, na-bycam? Ngayon na-explain ako, mag-elect ang Kongreso, mag-elect ang Senado, contingent para moatog bycam. Daw biyang na-elect sa bycam, wa man masayon sa Modir, wa man masayon sa problema sa tulay sa Taguluan, wa na masayon sa problema sa dalan nga atong gikasilatian nga labihan ka traffic. Unsay nahitabo? Nag-arang-arang kay gikan sa 5.5 billion sa Senado, nahimo na lang nga 2.5 billion sa bycam. Kahit no? Kahit kayo. Pag-ahuman sa bycam, Mayor Red Hardin, gidala sa presidente, gipirmahan, may mungga, pilay na bilin. Nagpadayon ang 2.5 billion na lang ang budget para sa atong distrito. Sakit, tinod, makamahay, labihan ang pagbudlay, labihan atong pagpaningkamot. Pero ang realidad, muna, ang atong budget sa 2nd district. Brother, kasig na mo sobra, mga may gikan sa 6.5 billion, nawad ang taog 4 billion, ang nabilin 2.5 billion. Unsay napektahan? Atong dilitanan akong isulti ha, pero mahurot oras 4 billion ba na. Tulay sa Taguluan, Mayor, Vice Mayor Lando, mga kagawad sa Taguluan, kapitan, mga department heads, katawhan ko sa lungsod sa Taguluan. NEP, di ko kabalo kung suko, ikamahay. NEP, tulay sa Taguluan, 600 million. Gusto mo sana nga page? No. Para di mo makaingon nga buot-buot ang ako ba? NEP, 600 million. Imbes nakik-away ko sa budget hearing, ilang gigawa sa HCAP? 200 million. Kapuliki na ba taon anak si RD Lilibet, kay kamulong kong sulti, ipatawag siya ni sekretary sa likod, di ba, RD? Ayun ba siya yung ibalik, no? Wa ko gisugot, ikaw dili na lang mo makwanta, problema, taga 1st District, kadadlaw traffic, taga Cagayan, matok 1st District, luhoy, kadadlaw traffic, among ekonomiya sa Taguluan, mamatay, tungod anak nga tulay. Pag umana kong sulat, may gani ang pagpakigbisog, unsay tubag ni secretary.
Mayong gabi sa tanan. Madam Chair, let me take off from what Senior Undersecretary Tadahin said earlier, that the Guluan River Basin is actually one of those river basins that has a master plan already. And we started, the department started its river control, and I believe that there's a declaration already that there will be no funding for the said programs for next year. I'm just hoping that the big one will not come because many of my people in the municipality of Tabuluan will die. Believe me, that river has taken so much life already. Mr. Chair, let me show a couple of slides. This is connected to the Tabuluan River Basin, but this is for the bridge. 4 slides, Madam Chair. Let me start. Okay. That first slide, Mr. Chair, is the route from Luzon, Maharlika Highway going to Visayas and the islands of Mindanao. And that red pin there is actually the bridge in Taguluan, where the bridge until now is unfinished. Next slide. Madam Chair, look at that bridge. All those who travel from Luzon, Visayas, go that lands in Mindanao and docks in Mindanao will use that road. The only road, no other existing road, Madam Chair. Even those who will use the said road from Laguindingan Airport, the international port, from PBDEC Industrial Authority that hosts hundreds of foreign and local investors. They use that bridge. Look at the picture on the top left, Madam Chair. Yung kaliwa, yun yung ginagawa nila ngayon. Nung gagawin nila, they talked to the local government, a Sangguniang Bayan resolution was made not to allow DPWH, the department, to touch it. Not to touch it, Madam Chair, because it will cause problem in the northern part, not only Taguluan, northern, southern, eastern, western part of Mindanao. Next slide. There, Madam Chair, you touched the bridge. You promised us. I pacified people. The local government, I talked to people. I answered for the resolution. I told them that the department will take care of it. It was declared zero structural integrity and they had to fix it, but they promised us it will not be long. Every day, that's the status of all those who use that bridge, Madam Chair. Next slide. That is the bridge. Next slide. Let's say better. There. Madam Chair, Bridge A is the bridge that we are using now, both going to the east and going to the west. One way each, one way. Bridge B is the bridge that they want to fix because that bridge was built during the time of the father of the current president, former President Marcos. Bridge C is actually the alternative where hopefully that we will be able to use so that the cars from the east will use letter A and hopefully from the west will use letter C to avoid the bottleneck. They told us that they will fund it for 2026. Why? Because Bridge B, they said, will be finished 2029. We will not survive, believe me, the town, that bottleneck will not survive until 2029. Now, during the quick meeting with the Secretary, I had presented this already. I pleaded on bended knees. This is the life bridge of northern Mindanao, east and western part of the islands of Mindanao, the port again, the international port, the Sun International Airport. Madam Mr. Chair, nung nabigay yung net, sabi nila, sir, hindi pa pondohan yung letter B, yung letter C, tatapusin natin hopefully by 2026 or 2027. Letter C lang muna, sir, para lang matapos, para lang at least dalawa na yung daanan ng lahat ng vehicle, light and heavy. Kasi yung letter B, 2029 pa. When I looked at the map, they told me that it will be given a 600 million fund and it will be finished
until B will be finished. Nung binalik ang NEP, nawala na yung 600 billion. I don't know. I really do not understand and I don't know what to say, Mr. Chair. Can I get at least, Mr. Chair, the Secretary, how do they want to finish? How do they want to proceed with the said bridge? Mr. Chairman, I just conferred with the regional director and the director for planning, and they have both agreed already na ibabalik po natin yung 300 million para sa C, 300 plus 300 para po 600. Inutusan ko na po ang regional director at director ng planning natin na ibalik po yun dito sa allocation po for Cagayan de Oro para dito sa dalawang bridge na to. It's not Cagayan de Oro. Ay, sorry po, Miss Secretary, I'm so sorry. Mr. Chairman, yun po ang commitment natin, Mr. Chairman. The good regional director, you know how your department was bashed. Every day your department is bashed. And it pains me because I promised my people that the department will fix it. I actually would like to give the good secretary the opportunity. We were promised ngay balik ang 600 million para mahuman ang tulay, mahuman ang atong pag-antos sa traffic. Unsay nahitabo sa tulay? From 600 million, 200, ingon sila, Sir, maningkamot mi, bisan og 280, humanon namo na kanang kulang nga tulay, maulahi lang na ang naas sa tunga. Isugot ko, ay importante nga dili na mag-antos og traffic, dili na ka-atakihon RD, dili ko atakihon, dili pud atakihon si Mayor Nadia, dili atakihon ang sangguniang bayan sa Taguluan, dili na ug maguba ang atong ekonomiya. Sa hitabo sa Baykam. From 280 na imong 192 na lang RD po. Pag-abot sa GAA, Pre-Buboy, 192. Daw be, kung sa'yo may tabo, paliuganin ko. Kanang green, ako copy-paste lang ako ni RD sa inyong presentation. Kanang D, green, humana na. Kanang purple, violet, munang gibuhat karon. Katong nawala, katong dito, approach both sides from Santa Cruz ug dinhi sa poblasyon. Father Ruth, kinalang ginamo iyampo. Daw kayo nang wala, di mahuman, 2026. Good luck sa fiesta, Mayor Nadia. Chief Dungog, good luck sa fiesta. Kahit ko, no? Di ko kabalo sa buhaton. Kung sa pa'y naigo, kini, wapo ni kayo. Si Congressman Suwan naningkamot o pagbuhat og dalan gikan sa Davao agig Bukidnon gawas Tapitya Talakag gikan sa Talakag manaog Cagayan de Oro flagship project ni RD gikan sa Cagayan de Oro laos ni Lagindingan musumpay ni paingon dito sa Lagindingan Airport. Ang iyang pondo nga apil pagkawala sa 4 billion is 1.7 billion. So brother, ang imong gihaguan, di na ko masumpayan, kay iwala man. Kung sa pailain, ang kini, gwapo ni kayo po. Agi ka ni mo tulay Taguluan, kung dili mo sa puton sa traffic ba, kung makasapot mang yun. Paingon kag este, tanawa gani diya sa suba na ay nagtindog gina nga puste. Tunga sa suba. Kay muunta ng ikaduhang tulay nga gikan unta sa 1st District Malitbog
paingon Santa Ana, lahos unta na Puerto, mumaning highway. Dito na naagi sa likod. Bahala pagdugay unta nila humanon ang tulay, pero ila unta nang gihuman. 875 million. Wala. Modir. Kani Modir. Diba? We tried to connect Cagayan de Oro and illegal. And roads. Paingon pagyod sa inyong mga munisipyo. Good news! 100% na open na to 2025. Good news! Sa na-open na 2025, na siminto na to 43.82%, 43%. Nablihan na ha! Agi palihog, luag na! Na siminto na 43.82%. Balik na budget. Ganaan ka mo. O pareha mo sa akong magaluyan. Net! Modir! 700 million. Usa konsulti. Mr. Secretary, ang kulang sa Modir, 3.5 billion. Umana! Tungagi po na ang 700 million para mahuman. O sa iyang sa naitabo sa HCAP, ilang gidungagan? Nahimong 1.6 billion. So, according to DP, region and district, 3.5 ang kulang. Kung naay 1.6 billion karon, bahalag 1 billion 2027, 1 billion 2028, human po there. Pag-abot sa Senate version, masala kagig modir. Isa na ko sila masala, no? Ida ba sila doon nakagig modir? O may nakaagi? Ilang ikuangan? Okay na gyapon. 1.4 billion, 3.5, 1.1 billion nilang ihatag sa 2027, 1 billion sa 2028. Human, Modir. Puro po niya akong gibalikan. Airport and Modir. Pag-abot sa Baykam, may galing kay nadungagan. Sa Baykam, katong dalang upol tulugait nga mo benepisyo sa Modir. Ingon sila dili mahimo kaniadto. I did it in Claveria. I was hoping I was able to do it. I was confident because we were able to do it together with DPWH region and district, RD Lilibet and RD Achilles, PD Achilles. Pag-abot sa GAA, usual, pumunta ni Modir, palugan ko sa map. Ano? Mulang Modir. Kanang itong na lang ang wala masiminto. Kung nadayon ang 1.4 billion, masiminto unta ng itong. 2027, kanina lang unta itong simintuhon dayon. Kanang 9, 6, 4, 5, kanang naiputi o itong. 2028, wala tayo mabilin puti itong. If the program was followed. Ako actually I wanted to, accept open forum ba? Mangutana, duha tulo. Kung ngay pangutana. Kung wala, diretso na ko sunod. Kaya basig init na kayo kay. Kung ba nandong na mo sa guluan kay
Kinalag aircon. Pasig tagaan ka ni Go Unabia. Go, aircon. Appeal ana ha, sa 4 billion. Appeal sa 4 billion. Ang uban ninyong ihatag na mga request of resolution, mga kapitan. Wala na ko sampita, ang dagko lang ang akong isampit. Ang pangutana, kapitan, your vice are these. Muhilambigin pa bata sa atong budget hearing sa 2026? O dili na? Shall we? Presidente na ito sa Vice Mayor's League. Board Harales, PCL, ABC, President, Board Bobet. Mapil pa ba ta? Go. Mapil ba ta? Sunggo-sunggo na tagog. Yorme. Quad. Muapil pa ba ta? Brother, Bordex, may naimo ikaw po tanong, di bibong budget ninyo. Kagawad aga. Apil ba ta? Utang ko ba ta? Isa ka butang. Unsa istorya ni Governor Peter Unabia. Ayaw kawat ikono og paglaom. Kamanggo. Di kuno tamawatan paglaom. Sige. Kamu nagpakpak, di ra mo dipinsa kung atakihon ng Kongreso. Ha? Sige lang ningan ng kawatan kung isan mga buhaya. Bisan itong barangay, nagkakaan project na ba kayo? Wala ka dipinsa. Nga diyon, di na tinol ng ghost na yung project ka na. Wagit na. Luwi kayo ni, puno kayo ni ba? Kung ba? Bisan tinol na yung project. Giatake namin kay ghost ko no. Dili na tinuod. Bisan nung nagpo-comment lang ka, di na tinuod. Pitsuri yung project. Kung na tinuod ng kadalan, dili ghost. Kung mapil pa sa budget hearing, same. Ang pinakamaayo pagapon mag-submit og resolution January, February, March, first quarter paghihapon karon nga tuig para pagsugod sa deliberation basin og maapil sa NEP, masulod sa HGAP. Pero di na ko mag-away dito sa Senado. Kulangan niya po nila. Di na yan po maglaom. Go dito sa ICAM. Pero akong paningkamutan, first, second quarter. Next slide, please. Pas. Ano ako ng dinita menu, no? Unsay available na pwede na itong pangayon kung wag pa tamawalig paglaon sa may unikom. Pwede ta. Flood control. Mangayog yapon ta. Anong mahadlok mo ta mangayog flood control? Ganina yung kung ang beans season, Sep, kanang tulay amo suba tagulwan dagan namatay. Kung dili nimo Sep, tiwason na. Mas dagan mamatay kung mabot ang bati man eh. Tiwasa unta ninyo na. Pero inyo mang hukom. Nga di sa mo flood control. Sige. Basta ipakang ako sa inyo kung magbaha. Taguluan na awan El Salvador kung naay baha nga mamatay. Multi-purpose building, covered court, Cemento Dalan, Super Health Center, and water system. Social services, hopefully, di ko kabalo kung madayon pa ba na. Ngano akong gisampit na ako nadawat resolution taon, dili ni sala ha. Nangayon taon siya computer o laptop. Nasa menu wala. Wala man siya, di ako mahatag. Kinakot may limitasyon. Mas dako ang limitasyon karon. Dahil tao'y nagpasukot ng ayong bomba sa tubig. Taon tubig kinabuhigod, kasabot ko kaayo. Ito nasa menu wala. Wala, maglisod yapon ko paghatag. Nataon na ngayong palit og yuta para barangay hall or governance center site. Nasa menu wala.
Wala, hindi ko makahatag. Kapitan, di ko sigurado. Yor, kani importante ni Yor. Di ko sigurado. Pero nakakita lang ko sa news. Ingon, si Secretary Vince Dizon sa DPWH. Wala na ko na allocables. Huwag mong giday allocables. Makikaway ni Kongreso para na may project. Siya palakasan at singitan ng proyekto. Katungod man mi na mag-insert kung nakita na mo makinahanglan. Unya wala man may ginumbaan, kay kinahanglan man sa among distrito. Ingon siya, project na walang plano. Dali project mo ay plano. Ako di ko sabot yun, tinuod. Ingon siya, ang bagong formula at sistema based on needs sa lugar. Kapitan, yun. Nangayon kung sa project na wala niyo kinahanglan sa barangay, basta kapiltaan eh. Kasi nagbuat-buat lang mo resolusyon yung gusto ba? Kapitan, na may ipangayong project na di niyo kinahanglan? Kapitan Hugo, na may ipangayong? Agawad rin ito. Na may ipangayong nga wala niyo gikinahanglan? Kagawad din si? Ki, na may ipangayong nga wala niyo kinahanglan na? Kagawad Kapitan Mubos? Ingon siya, lahat ng proyekto dapat may plano. Lali, sige, buwata daw plano. Nani proyekto may plano? Kani, lahat ng project dapat endorsed ng Development Council yun. Kap, laro na ko Kagawad Jet, baliw ko sa kapitan na to sa Libertad. Na daw kinahanglan Development Council asa magsugod? Barangay Development Council Mayor Eric. Paghuman, Municipal Development Council or City Development Council. Paghuman, Provincial Development Council. PD, Miss Libertad. Paghuman pag yun, luhod sa talito kang may ko siya ang hari-hari din kang RD Popo kay ato na sang paaprubahan sa Regional Development Council. Daube, manghatag mo resolusyon karon. Mutan ako, na BDC ni, na MDC, na ni RDC wala. Ug may wala. Sige ato yung iaway. Pero pag abot dito yung sila, kung hindi natin mabigyan to, walang RDC resolution or walang Development Council. O karon kung naatay kinahanglan, kamuway mo ingon nga subay ta kangkong, di ta mawad ang paglaom. Kinahanglan atong paninggamutan natin Development Council ug ingon siya, uunahin ang pondo para sa completion sa mga ongoing project. Bantay bitaw. Ongoing ba ang model? Ongoing ang dalan. Katong ilang ipangkuha. Bantay bitaw. Ako, I'll bring this up to him. Kaingon man mo apil pa ta. Sige, karong budget hearing, ako na ipakita sa iya. Ikaw ikaw nagsultihan na. Dili kami. Kung naa pa, palihog ko submit, it's either balay linoch ka o dito gyapon sa atong extension office. I wanted to ask open forum, pero tungod lagi kay gusto ko mauman sa iyo kay init na hopefully ang uban matubag ra. Core 1, Core 2, Core 3, Core 4. Unsay commitment sa Core 3? Kani, Bibo. Na DOH wala. Maro kayong RDA. Daw kayo siyang sala. Maro kayo ni Gasigi. Go. Daw kayo sala. Tawa. Paglingkod na ako, Congress, naay buhat na ospital, nindot nga naay ospital. Pero tungod kay mora na ang pondo, giabtan sa 420 million, kabilya lang poste. Pero nagitan man ako nga maayong project, akong gitabangan. Ingko angay tabangan, kay ang ospital dili magpili sa bulog sa politika, tanan kinahanglan. Bisan umura ng abot sa 420. Nangayon ko, nakikaway ko,
nga tagaan tag 350 mao na karon ang itsura sa nadugang nga 350 million sa Northeastern Misamis Oriental General Hospital. Ang commitment samtang among kabuhaton DS among i-operate nga infirmary kaluoy sa Dios katong nga bahin sir. Mo na commit og natuman nahimo siyang infirmary. Pero tao ko inyong salasan dili sa ako sa tao sa Misamis Oriental ug Northeastern. So baya gani ni sir uban sa inyong sekretary. RA 1171, the act of establishing a general hospital in the municipality of Villanueva, province of Misamis Oriental, which should be called the Northeastern Misamis Oriental General Hospital. Just want to emphasize, Madam Chair, to the good secretary, that Section 2 of RA 11721, it is mandatory that the Secretary of Health shall immediately include in the GAA. However, there are no funds allotted under the said hospital for calendar year 2026. Madam Chair, before he answers, last August 28, 2024, during the fiscal year 2025 budget deliberation, we asked the same question, Madam Chair, what was their plan for NMGH? And they told us that it will be included with the under MICA program for calendar year 2025 and calendar 2026. Allow me just 1 minute of video presentation for the commitment that he made, Madam Chair. We allocated for the net another 150, but I was told there's another 50 that we have found. So we will promise to budget another 200 for this year and for next year. And what we plan to do with the remainder is to go on a MICA. So since it is already a law, we will ask that we will write the DBM and ask that the remainder of the 900 that has not been given be given in the So since it is the commitment during the budget deliberation, we wrote the letter to the OSEC, remind them to include it in MICA. There, Madam Chair, is a letter of evidence that it was received and no reply was given. According to the document tracking information system, Madam Chair, they called DTRAC. It was received by the office on May 2028. Evidence, no reply. June 2, then suddenly, by a person named Engineer Adan wrote a memorandum to Dr. Juan NMGH about the requirement of MICA. Our office was only furnished with a copy of the memorandum. 22 days after, June 24, I wrote again a letter to Regional Director Ligaspi on Northern Mindanao for health development, inquiring about MICA. I'm trying to make this fast, Madam Chair, my time is running. Received June 26, they replied, good thing that the RD replied and received a response letter saying that they're currently gathering all documentary requirements for MICA and will update our office on once the documents had been completed. But sadly, they replied they never submitted any document saying and telling us what had happened to that application. June 24, we likewise sent a letter to Dr. Magdalena Juan, OIC of the hospital. Sadly, very disrespectful again. No reply was received by this representation. June 26, 2025, we sent a letter addressed to Engineer Adan via email inquiring whether NMGH has already been complied and submitted all the requirements for MICA. No reply, but that evidence will show that it was received and they even acknowledged it. Madam Chair, RA 6713 Section 5, act promptly on letter request on all public officials and employees shall within 15 working days from receipt of the letter thereby must contain action taken on the request. Penalty! Any violation of this act shall be punished with a fine of not exceeding equivalent of 6 months salary or suspension exceeding 1 year. Madam Chair,
We only learned that it was not included in MICA last June 27 during the per party consultation. And we were told that only time, Madam Chair, 1 year, more than a year, that the DBM Secretary did not approve of the application. Do you confirm when we discussed or did not? Madam Chair, I apologize for the delay. In fact, we have made administrative changes. We have changed the head of the Health Facilities Enhancement Program last June, I think. And we have started to act on your request. After the Committee on Health meeting, when you informed me about this, I have submitted to the DBM a request for MICA for this particular hospital. So we have the received copy of this particular request, Madam Chair. Madam Chair, that he told me that they submitted to DBM and yet DBM denied. I trusted the office that would have done the MICA. In fact, all our MICA was not submitted, were none of the more things I ordered to be put under MICA were ever submitted. So that's a different tune, Madam Chair. Because during that consultation, he told me that they submitted the said documents to DBM, but DBM did not approve the MICA application for the said hospital. That's a different tune. I'm sorry, Your Honor, but I was provided the wrong information during the committee meeting. That's why we have corrected and acted after I discovered that this was the situation, Your Honor. Madam Chair, I'm hoping that this will be given at least a little bit of light so that my people who have actually been waiting and be able will be enlightened or enlightened. Taas ang video. Dok, dako yun sala, Dok, no? Ingon mo, nga inyong i-MICA. MICA supposedly 1 billion a year or more. Kunya, kalit lang mo yun yung secretary ba? Nga he was provided with the wrong information. Kamuyor ba? Kung ang imong MHO, bakakan mo. Di ba memo? Tanggal MHO ni mo. PHO. Grabe ka bakakon tao. Bakakon ni Hermosa. Brother, grabe ka bakakon. Ay klaro, doktor mamanunta, but I respect doctors. Kanilang dili. You know what? I told you, my staff, pabot ng RD. Wa pa gani ni development karon nga tuig or 2027. Klaro kayo manumbong nami o kapilo ng mga regional offices. Mas may prangka para kabalo yung RD. Ano nga siya diyan eh? Kabalo siya talaan siya. Ako prangka ko kabalo mo. Kung kinahanglan, prangkahan mo. Kasi I'm telling you, it's a fair warning already. Do nothing. By this year or 27, I will file cases against you. Balaod good me. For Sports and Cultural Center, which is actually also an insertion, thank you Senators Pia and Alan Cayetano. Hopefully, by June of 2026, Mayor, Vice, Lando, and Kagawad Kapitan, ato na nang mahuman. Tourist rest area, ingon si Secretary Frasco, Mayor Gagay. Hopefully, by February, sunod bulan, ato nang i-turn over. Ang merkado sa Alubihid, Brother, ayaw kabalaka, by this year, ato pagyapo ng mahuman. Sa Naawan Public Market, Mayor Dennis, ang inyong face, o ang face na inyong yatag sa ako, mahuman yapo na muna, karon na tuig. For infrastructure, thank you DPWH. We were able to do 5 rural health units, 2 pedestrian overpass, more coming, super health centers, multi-purpose school building, Napo ka farm to market road, 26 ka water system, 4 ka street lights, more coming. Bisan og Consuelo Di Bobo sa DOH, salamat pa lang yapon sa NMDH.
Multipurpose building, 99. Road concreting, 131. Di ko mauwaw. Flood control na dili goes. We were able to implement 67 of them and we will continue fighting for flood controls because we need it in the district and in the province. I went back to Congress for Modir. I went back to Congress for Lagindingan Airport. 1 minute of memory lane. We are not yet done. We are just starting. We still need your help. We still need to collaborate. And we still need to fight in the House of Representatives. After a decade and a half, our dream is now becoming a reality. May I know if the PPP, when will it start? For 10 years, you've been promising our people in the island of Mindanao for 10 years. Madam Chair, we've waited. Upang mapabuti ang lagay ng transportasyon sa Cagayan de Oro at sa Northern Mindanao, isinasagawa po natin ang ilang improvement at saka development project. Isa na rito ang pagpapalawig ng Lagindingan Airport na may halagang halos 13 bilyong piso. Kaya tinuturo ko po si Congressman Mangbe dahil ilang taon mo na sinasabi sa akin yan. Naging totoo rin. I will not have a single centavo from the appointments. I will be supporting him. I will be helping as much as I can. What I need is also a compassion for my people in Misamis Oriental and compassion for those people who are working here and for the future development of Northern Mindanao. From the bottom of our hearts, in the name of my father, who is not many more with us, into dream and wish for an Lagindingan who is an international airport and many others. This dream is now a reality. I read the column. Una akong gisita. Because ang iyang column says that Lagindingan will not become an international airport. And kung you are from Cagayan de Oro, you will benefit from this. Why write something negative? You should write something that's inspiring. What am I trying to say? Paghatag sa aboitis, pagdaog sa kontrata, negosyo ni. What I am trying to ask is for us to synergize regional offices, local government units, religious sector, business sector. We all must have to unite and bolt in. Because people, Aboitiz will not upgrade it into an international if there will be challenges in Northern Mindanao or in the islands of Mindanao. What am I trying to say? We make Misamis Oriental, Cagayan de Oro Region 10 conducive for investment. Tourism alone will not be enough. We must be able to maintain peace and order if you can actually craft your own incentives code for business to come. Because believe me, even if they would not want Lagindingan to be an international airport, if it is conducive enough, kung hinog na siya, mapugos sila nga may mong international airport. Simple illustration. Lagindingan, paingon Hong Kong, puno kayo, kay gusto tang mato sa Hong Kong tanan. Ang pangutana, gikan pa sa Hong Kong, paingon sa Lagindingan, puno pagpasayro. Natural. Kung ako PAL, ako Cebu Pacific, ako si Air Asia, di ko magnegosyo. Di ko mga tag-aeroplano. Ginansya pabalik, alkansi pang BC, Bersa.
What I'm trying to say is we did our part. Now it's time to do yours. We have to make it palatable. We have to improve. Region 10, the islands of Mindanao, apil atong mga silingan. Again, I wanted to for open forum, pero kulang na po oras. We'll try later again. For SOLVE programs, among others, tanan mo nagtabang ha, paspasun lang nako. Sa DMW, salamat kayo, RD, PD, nakauli taon tong gikulatag, daog-daog taon sa Middle East. Salamat kayo. I think, si Hyacinth, salamat kayo. Nakauli taon nga luwas. Grabe ang pasalamat ito kaya video. Sa Tesla, thank you kayo sa bread and pastry production. Salamat kayo sa partners sa Professional Skills Development Academy. Salamat kayo sa Regional Training Center. Salamat sa One and All Technical School, sa Mission Multi-Skills Technical Institute, Asia Pacific Technical Skills Development Center, sa Provincial Training Center, sa Misamis Oriental, and sa Socio Inter-Skills Training Academy sa inyong ihatag nga training. Bayubay pod ang nakakatpon. Department of Labor, salamat kayo Sir RD, PD, sa inyong tupad, DILT, GI. Sa Department of Social Welfare, salamat kayo SLP, AKAP, AIG nga atong natunol sa atong mga tao, apil, burial assistance, cash assistance, and all other assistance. DOH, salamat bitaw sa maipit. Daw kayo ng tabang, makagawa sa ospital ang mga tao. Salamat kayo sa partner ng hospital, isugot mo dapat nag-partner ba? River, sa medical, saan? Taguluan Polymedic, Total Care, Dialysis Center, Capitol University Medical Plaza, Cagayan de Oro Polymedic Medical Hospital, Cagayan de Oro Medical Center, Sabal Hospital. Salamat kayo dito. Nandako na kaya mong utang niya sa inyong hospital. Kung mapriso, sinadya ng prisohon dito, ayaw na kwapila. O si Ibi. Salamat kayo, Maria Reina, Puerto Community Hospital, St. Francis Doctors, ACE Medical, sa First District, salamat San Isidro Polymedic General Hospital sa Himuog Sanitarium Hospital, sa Iligan Adventist Medical Center, Mercy Community Hospital, and Bukidnon Adventist Medical sa Hospital. Salamat kayo na inyong itabangan. Ang problema magod nato is budawat sila sa bayan sa ospital. Pero ang problema ang saman, PF yun. I asked actually the regional director the secretary for the PF. Deputy Speaker Bambi Emmanuel. Thank you, Madam Chair, and of course respect to the medical community. Madam Chair, last year, we asked the good secretary if he will be able to help the House of Representatives, the congressmen, the local government units, if they would be able to formulate a policy where hopefully doctors will be able to accept MAIPIP as PF for the hospitals and its client. May we know if they have drafted or made a policy already, Madam Chair? Yes, Madam Chair, the policy of MAIPIP in the implementing rules is we pay 50% of the professional fee. We can pay 50% of the professional fee through the MAIPIP funds. Madam Chair, apparently there are some doctors that still do not accept MAIPIP as payment. May we know how we'll be able to ask or compel them, Madam Chair? Some doctors do not want to accept any letter. These are private doctors. For the Department of Health, if you are working in a DOH hospital, I've asked all those given privilege or private practice, that means may professional fee sila, to accept these letters of request.
Is there no any way that DOH, Madam Chair, will be able to compel public, private hospitals and its doctors to accept MAIPIP, Madam Chair? Madam Chair, I believe we have no legal basis to compel a private doctor to accept a letter as payment of their professional fee. Does this need law, Madam Chair? The arrangement between a private patient and a private doctor is a private contract between them. I don't think the Department of Health can intervene in the agreement of that payment. May we know the reasons why some private doctors will not accept MAIPIP as payment, Madam Chair? I would not know, Madam Chair. It's a personal preference of the practicing doctor. I beg to disagree, Madam Chair. And anyway, possible for I ask you, dili ba rin pwede ninyo makumpel, mapugos ang doktor mo dawat, ingon siya dili, kay kontrata na sa pasyente o sa doktor. Pwede daw katunga lang, kaya wala ko na ibalaon nga pwede. Kung sige, by 2026, we will try to make a law that hopefully doctors will accept MAIPIP as payment for their professional. Ang pait lang, kaya ang ilang sekretary nga bakakon, nagpagawas na po ko statement, yun, sa statement, DOH to release MAIPIP rules versus political guarantees. Singit na sa BICAM. Ang ilang pasabot, nga did-an ako no, mag-issue o MAIPIP. Except for the executive. I understand, he's the president. But, akong pangutana pa, because the proposal came from the Senate, sa Senado man ni RD. Akong pangutana ba? Ngani-gani kung isa ka senador, isa lang. Ikan sa inyo. Isa lang. Huwag mo kayo lapis sa senador, iahak mo yun eh. Ngani ko. Isa? Yeah, Subiri, we're proud of him. I actually refer some of my patients. One more. Bongo had done a lot for the country sa Malasakit Center. One more. Bato. Bato is actually from Mindanao. Akong pangutan na simple kayo. Not only Bato ha. Ano mga senador? Asa ilang district office. Okay? Asa ilang district office na hindi mo makagawa sa ospital. Nga makaduol. Muna sila okay na sila mawala. Kaya man sila district office, di man mo duol, di man mo text ang kapitan mo ng tao sa ila. Kami, nga mo'y may maduulan. We did that. In fact, si Mayor Magalong sa Baguio, used to be with ICI. Sa inyo niya, Magalong pushes back on DOH claims, says, guarantee letters still needed in Baguio hospitals. Nakaingong ko ba? Sila rin ay kinanglan? Kita di ay, dita kinanglan? Sila rin sa Luzon? I don't know, they said they will make guidelines, but I'm hoping munang rason, nasa karon, sa Ilua, but other mayors have funds. You can always ask them. But for us, siradong bagyan ang balay ni Nochka o lagindingan ordinance, kaya wala pa'y guidelines magigawas. Again, wanted to ask for open forum. Any question would have been possible with less time. For the youth, yeah, we were able to do with MESO, an esports program where our hopefully gawas sa sining cellphone, computer, na sila makatunan ikan sa mga huwis, atong ipastorya, mga polis, bahin sa problema karon sa social media. Ginagmay nga distribution sa sports materials, panahon sa dunay pagpanginahanglan or mga turnover, groundbreaking, and
Hapit 5,000 ka estudyante pa gyapon atong isuportahan sa padayon scholar. And ako naghangyo ko, pait kaya mong kabutang ba, basin makatabang mo. Not only to hopefully be able to defend what we need in Misamis Oriental and the 2nd District, but for the islands of Mindanao. If there are negative, I pray that you will take pictures of the programs, that those are not ghost projects, and we do not implement ghost programs in the district or in the province. Sa platform, pwede mo mutabang komentaryo, natay page, sa Padayon Pilipino nga page, and of course, atong CBIO. To end, wanted to say more, hopefully I'll be able to. Mga duwa-tulo lang na pangutana ba, si gutom na manggod si Vice Lando. Lamat ko kayo sa inyong presensya. Lamat ko kayo sa inyong pagduyog, pagban karon sa core. Again, how I wish that I was able to share with you wonderful news for 2026. How I prayed. In fact, I did not even want to do Core 4 anymore. How I wish that we were able to continue the programs that we started. Salamat po kayo, Bob, sa inyong presensya. Brother, Congressman Dordan, Kong Benjo, Vice Gov, Jigjag, ikaw ang nag-core, board members, sa atong mga mayors, led by Mayor J. Bago, sa atong vice mayors, Pangulo ni Shawi, Ahmad Kayo, sa mga konsihal, sa pagpangulo ni Attorney Harales, sa mga kapitan, pagpangulo ni Board Bobet, special ba ko ng syudad. So, sampitong din natin si Mayor Eric, si Luso, na pakainin si Mayor Lignes. Hindi ko na siya natin kaimbitahon. Mayor Edgar from the city of El Salvador. Mayor Eric from the city of Ihog. Sa atong mga kapitan, salamat. Sa religious sector, I hope that I was able to give you better news for 2026. And of course, sa kiningon nila nga mga buutan ko sila, swerte ko nung po, kaya ako nung mga buutan. Ang but lang. Ang but lang. Ako na silang mga magulang anak, ako ang kamangguran, laruon ang nako You know, I feel you, Mayor, when you spoke and I listened. You were a bit worried because Dad is not anymore there. Mom also passed away. Sa lakton, nahimot ang ilog. Pero ako tinuod, wa ko bisan gamay na balaka. Gawas nga likod ang pundasyon nga gihatag sa atong mga ginikanan. Wa ko mabalaka. Kay wa naman gani si Dongkoy, wa naman gani si Aloma, pero kamong tanan among buhaton nga among mga ginikanan. Kamo mo'y among mahimong sumbanan sa kusog. Kamo ang among mahimong nga taytayan sa pagpaabot sa damgo sa kausa sa krusada para sa katawhan nga sama sa pulong ni Dongkoy Iman, kabus sa kabukiran o kabus sa kadaplinan. Sa atong mga kauban sa HOR, ako mga staff sa Manila, kung ipaanhi din ni duha anak dalaga, kung magustuhan ninyo magtagalog, pinauwi ko yung dalawang staff, lahat ng staff ko sa Manila para makita nila kayo. Sabi ko, dalawa sa inyo dalaga, pag nagustuhan kayo dito, hindi na kayo iuwi sa Manila, iiwan na kayo dito sa Mindanao. To our staff in the House, this is the reason
that we fight every day. This is the reason that we go to office kahit walang trabaho. Di ba ang sabi niyo? Swerte naman ang katabi natin, walang pasok, hindi pinapasok ng congressman nila. Ikaw, kahit break, nandito ka sa opisina. Because we have to fight for them. This is the people who made us who we are. And they deserve whatever strength and love we have. Sa atong opisina po sa district, itawag na ko sila CMT, ang tawag sila minions. Salamat kayo, no? I know, ang konsulido, gamay kaayo. Gamay kayo, mahatag. Salamat ko kayo na nagtukaw mo, naliwala sa kalinghod pa kayo sa inyong mga panulikod. Salamat ko po kayo, subli sa mga mayor. Tabangan ninyo nga, natanggal na yan eh. Inyong ibang job order tao na uban sa inyong munisipyo. Salamat ko kayo. Mayors, salamat ko kayo. Hindi ko kabayan. Kasi ko isildo. Pero salamat ko kayo. Nga inyong isagop ang akuban ng mga tao na wala na yung tayo pagkaon na madala sa ilang mga damisa. Tungod kinapiktahan, napapak sa trabaho. Chief of Staff Matt, Assistant Chief of Staff Jace, District Head Jana, Assistant District Head Ban, Atos Ban, warang namuti na yung buhok. For support, salamat kayo. To end, it's out in the open. It's out in the box. Us, my siblings, and CMT and HOR said, let's tell them the truth on what happened to our 2026 budget. Ang pangutana, dinhi na lang ba kita tama? Ang pulong ni Go sa paglaw mo, di kita mawatan paglaw. Samtang di pa namuundang pagbiyahe ko ang eroplano paingon sa Manila. Pumundang sila, di pa mundang barko. Di pa na maguba tulay. Luparon ko ng Manila kay pakigbisugan ko paghihapon ang tao sa Samson. Basta likod pa akong bugton, likod pa akong tugod. Tagaan lang ko sa kapiskay panglawas sa atong labaw makagagaho. Today, this month is only January. Enero pa. Napay taman Disyembre. We still have 11 months. And believe me, on the 26th, karong Lunes, pagbalik sa Kongreso, we will try to recover what was taken from us. We will fight. I don't know how, believe me. I don't know when. But I don't care. What I will be doing is actually move heaven and earth to get what my people deserve. I had not made anything wrong. Even when I was still mayor, governor, Congress, have not done anything wrong. All I did was fight and fought for what's good for Misamis Oriental and the islands of Mindanao. If you will be there, I will be here fighting. Kung dili ko ninyo biyaan, kung dili ko ninyo taligdan, di po ko mumundang sa pagpaningkamot. As long as you are there, as long as we work together, I don't think that the next 11 months will be easy for them because we will try to fight what's needed for our district. Taman sa magahom, taman sa makaya, di ko musad, pero laumi. Kung nakabot man nato ni ang atong katungdanan karon,
dili ni katungdanan nga gihatag tungod kay atong ipaningkamutan kay nakita nila. We will try to beg, plead, fight, and hopefully, not only the all-powerful will be able to see the efforts that we did. I need your help. I really need your help. When there are posts, I hope, against flood control goes, you know, Ulay goes, help me fight them. Because the moment that we are able to prove to the national government, I have no ifs, I have no buts, that we will be able to get the just share for Mindanao and the 2nd District of Misamis Oriental. Happy Cantago Festival. Thank you for that, Mayor Manok. And viva, viva Nuestra Señora de la Candelaria. Mayong buntag sa tayo. There you have it, ladies and gentlemen. Thank you very much once again to our honorable dear Deputy Speaker, Bambi Manok. Daghan salamat for your comprehensive and insightful message. For sure, the people of the 2nd District of Misamis Oriental appreciate your steadfast dedication for transparency and accountability, and we can't thank you enough, Kong, for the things that you've done and for the things that you will do and you will still do for the people of the province of Misamis Oriental. Can we all give one more time a big round of applause to our Deputy Speaker, Bambi Manok. Daghan kaayong salamat. And syempre, for sure, atong paminawon kung unsa ka proud ang atong mga kaigsuonan sa 2nd Distrito sa Misamis Oriental. We may not be able to accommodate all the people under the jurisdiction of our Deputy Speaker, pero syempre natin mga representatives din gikan sa 2nd District. Pwede ba kung tawagon ng atong lungsod, hatagan natong kusog at cheer o masigabong palakpakan ang atong halangdong Deputy Speaker. First up, may we hear it coming from the municipality of Hasaan. Wow! How about from the municipality of Claveria? Grabe, Claveria, full force. Siyempre, ang atong mga kaigsuonan all the way from the municipality of Villanueva. Ayan na dito sa unahan. How about our host municipality of Tabuluan? Hello there, ang ato mga gwapo nga mga department heads, full force gihapon today. And of course, ang ato friends all the way from the municipality of Opol. Grabe. Up next, we have here from the city of El Salvador. Hello. How about from the municipality of Alupin? From the municipality of Laguindingan. Hi. Up next we have from the municipality of Hitago. How about from the municipality of Libertad? Up next we have from the municipality of Initao. Grabe, Initao, daghan sad. How about from the municipality of Naawan? Good morning. From the municipality of Mantigao. And of course, from the municipality of Lugay. Ayan, and syempre, pwede ba sa dato mapaminaw ang ating mga friends all the way from the 1st District of Misamis Oriental. Ayan, good morning, and syempre, ato sabi acknowledge mga igsoon, no? Ang atong mga representatives, ikan sa atong religious sector,